Pagi-pagi ngopi di pojok bangku ternyata enakan pisan. Assalamualaikum guys. Nah seperti napi di awal, orang bakal ngajak guys ayeuna ulin ke pojok bangku. Baru tema rame pisan viral tak ayeuna uang nempo di kadi itu guys. Nah hayu tah ieu di jalanan guys. Nah hayu komo di Indonesia pernah mah kudu ilu jeung urang ayeuna pisan hayu digaskeun tah. Ya orang di jalan rada rusuh dah hujan itu. Nah, ini nepi ka ranca guys, dah itu suasana ranca seperti aduh enak pisan. Tete guys, iya bangunan desa anu viral, anu termegah sa Ciamis asana mah. Mantap pisan pokoknya mah guys di ranca tah juga kieu Nah, silakan buat teman-teman anu mau kadieu langsung weta lewat jalan teh kadieu tuh endah Suk-suk. Nah, teko silila pan orang teh geus nepi ya ke puncak bangku. Ternyata masih kena enakeun guys. Meskipun ayeuna mah teu loba jalma jiga baheula tah baheula mah jamba teh sok berbondong-bondong ka dieu teh. Tapi ka maracet di teh pinuh hese parkir tah. Kerjaman viral guys, tah ayeuna mah batur teh orang langsung aja capuk da rada lapar Sorangan we lah batu maling berean tah tempo kosong aslina ayeuna mah. Batur di dina guys kayak kedari ieu rame-rame deui tah urang enak ieu api-api ya ka dieu ngopi padahal mah teh enggak sih tadi dia kopi nama tapi di body kadi yang rada juga gitu estetik-estetikan tai foto pokoknya nah kan guys di dia tak orang tunjuk juga naon tuh terbalik tak ayeuna orang empuk itu guys enakan pisan kan guys tuh aya tema ibu-ibu hiji dua mah lumayan tah enak orang sepi kadi api-api ngopi di bae tuh rada headed nama tah orang enak geus balik lah aing mah geus beurang. Tapi kayak lagi saat can balik tak orang ayah bonus ya. Ada cewek guys, kita ajak kenalan ya. Ajak kenalan. Mau nggak ajak kenalan? Halo teh, boleh kenalan ya? Namanya siapa ini? Namanya aku siapa ya? Namanya siapa? Ayo. Sisiuk. Namanya Sisiuk. Ini siapa ini? Iya, kalau gitu Namanya Sisiuk. Oh Sisiuk. Dari Aku mana? Agisna. Dari mana ini? Saga. Saga. Dari mana? Dari Jonggol. Dari Majenang dia mah. Wih jauh ya. Iya. Iya, nanti tunggu di TikTok saya ya videonya ya. Ini salam. Enggak, bukan seleb. Ketik dulu siapa namanya? Enggak, nanti aja surprise. Jangan tuh kayak lagi